الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا وحجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب كون سائل القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سائل القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إن يكفي الله سبحانه وتعالى تدل موم بطور رسولي الحمد لله يمتر يجول إلى محمد صلى الله عليه وسلم نولي من سبير من يجول صحابة من فوق وجول إذن دنانجل جوك بدينك بجوك نوكا جو أن جوك نيكادين. اللهم آمين. ولفي اليوم أدي gandambo gal ɗo e nder dambude fi neediji ɗi ɓe gandi ko sakkitiɗe jalmude ko ka neediji neediji ñaamugol e neediji yaagol. julɗo on ko no wayima wonɗo e darnude haray no woodi nokkeli go ka lotisa, no woodi nokkeli go ka tawata lotisaka, no woodi nokkeli ko zone réservé. Na yonti waɗi ko faala ko yoɗi ko Allah e nalaɗo faala ko yamira ko. En jangi telen ka neediji ñaamugol wonde ko yontigi inde Allah taw wiya bisimillah, ko yo ñaamir jungo makko ñaamugo, yo ñaamu ko heedi e makko kon si tawi ñaamete on ko gooto, hara o jiiɓaani yeeso yimɓe ɓe. En jangi ka neediji ñaamugol wonde e ñaamete on son tigi gayni ko yon tigi yettu Allah, o jarna Allah, o manta Allah moƴƴo, heɓay baraji. Wonde na yon tigi aybi ñaamete on kadi sabota ñaamete on. Si tawi o noddama ñaamugol, si tawi himo hoori yo du'ano nodduɗomo ñaamugol on, si tawi o hoora yo ñaamugo du'anomo kadi. En jantike needi telen ɗon neediji bus noon tigi simo hawte yimɓe yo hul haqqe maɓɓe on wo taw iko ko ƴettete wo taw mooɓu o ƴetta on tati tati taɓe kanko gootu ne ƴettirde si tawi miran on yo fuɗɗore mo ɓoye fuɗɗor sera muɗum taw tigi fuɗɗore tumbo hakkunde. En jangi wonde na yon tigi soɓɓindo hara mo ñaama mo soɓɓindi mo holli mawnintinare townitare. Yon tigi siko jungo makko ene ñaamirde wota o nokku kooku jungo ngon tew o nokki kolli ɗin, hoore kolli ɗin. En jangi wonde haray hawtutugol ñaama Allah noɗa barke muɗum. Si yimɓe hawti miran gooto ɓe haaray e nema mo tawata, si tawi ko gooto ɗum woni feere tawa ɗum ɗon haarata non sabu barki hawtugol ngol. ɓe gari fi ka yargol, ɓe jangi neediji fi yargol ngol. ɗum kadi yon tigi wi bisimillahi nde mo yara, to gañi yarde yo yetto Allah alhamdulillah, wota o foofuki ka nder miran hum ɗum o woni e yarirde. Si tawi ko miran hum udditi kum, si tawi ko miran hum ombi kum, si mo huli taw hara goɗɗum tuuni no nder ton, wota o maɗɗo ni tun o yara kono satalde maɗɗo hunduko satal nden tun yara. Ti annda ko won ton ɓurdu to a bete ndaara annda so tawi tuundi ala to ndaara so kon wonɗa yarde. ɗum ɗo fof ko fi hiwgol neɗɗo on wota o lorra kan laawi to. En jangi e neediji ni wonde na yonti wuttu ko ñaamete ko ma ko yarete.
son tawi hino wuli ɗon tigi wifu ma wacca ɗum ha ɓutta ko noon kadi si tawi koko yarete si tawi tuundino toon so yi tuundi ndin o tawtu yo wanci ma waɗa goɗɗum woyta tuundingo mum goo en ko sakkitude janngude kon ɗon en janngi wonde no dagi ka neɗɗo daro o yara hara himo dari o yara tawa himo dari woni ko ndiyam o yari himo dari woni ko jus o yari woni ko ɓiraɗam o yari ko yarete kon fof no sella kam tigi daro o yara ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi jooro en janngi ɗon hadisaji ɓuyi nelaɗo men sallllahu alih w sallam ka golle o waɗi o darike o yari kono noon ka makuji makko himo ne'i en wonde ko ɓuri moƴƴude kon ko yen jooɗo si yari ko ɗum noon sakkitan ɗen janngude ngam dambugal ɗo o wi baabu dambugal istihbabi yiɗegol kawni wonugol saaɓil qawmi yarduɗo yimɓe ɓen on akhirahum kanko sakkitiɓe surba yargol no moƴƴi servo o on taw fuɗɗor hoore makko kanko e woni sakkitiɗo taw kam woni serbude yimɓe ɓen ko yarete woni ko jus wonɗaɓe serbude woni ko ndiyam koya jonde ɓe tawa ɓe fof si ɓe gayni on tumata noon an kadi yara ɗum no yiɗa nawdema ko farilla si tawi servo o attiki taw kanko yari noon so jonni ɓe haray o ala bakkatu kono noon needi ndin ko yo ɓurnuɓe taw e hoore makko ko jonnaɓe ɓe yara ha ɓe gayna si luttoyni on tumata kankadi o yara ma o jonnaɓe ha si tawi luttoyi kankadi o ƴetta watta gokku jus ngo ka jiifa makko si luttali kanko wona muññiɗo dalil mum oɗo hadis watti temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi an abi gatadata ittama e oɗo abou gatada radiallahu anhu ko da'ama o wiyete kanko ani nabii sallllahu alayhi wa sallam woyte e nelaɗo gara nelaɗo maaki saaqil qawmi akhiruhum yarnuɗo yimɓe ma yarnowo yimɓe ko kanko woni sakkitiɗo ɓe honɗum yani shurban yargol riwaya goɗɗo goo saaqil qawmi akhiruhum shurban yarnowo yimɓe on saaqil qawmi akhiruhum shurban saaqil qawmi akhiruhum na e yarnowo yimɓe ɓen ma yarnowo yimɓe ɓen o ma yarno yimɓe en kanko woni sakkittoɗo ɓe yargo ko ɗum ɓuri moƴƴude oɗo hadisi himo selli ko imamu tirmidi woni ko fillimo o wii hadis o himo moƴƴi himo selli cheikh albani tawtemo ɗum ko sahihul jami o wi hadis himo selli babu jawasi shurbi min jamii al awani altahirati gayri aldahabi walfiddati wa jawasi alqura'i wa huwa shurbu bilfami من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال قال دمبغال دو دمبغال داغغول يرغول يريرا دندنانغال ميران جلابودي كلا ميران لابودو سلي كوادا ndiyam makko yarirani sina miram moƴƴiniraɗo kanŋe ma miram moƴƴiniraɗo kaalisi tafeteɗo ɗiɗo miranji ɗi tun woni yarirtaki ko lutti kon fof e miranji laaɗum ɗi waɗu ko yarete muɗum yaa woni ko ndiyam yarirɗa ɗum woni ko ɓiraɗam waɗɗa no yarɗa woni ko njuuri woni ko jus no dagi sina miram ka kanŋe e miran kaalisi wa jawasi e dagagol alqura tuuɓugol qura ko ndiyam ɗam direct kaɗan woni ɗon harana e miram e hunduko makko woni ko on tigi tuuɓi koye cangol woni ko on tigi tuuɓi ko e tamponwal ma paaniwal o wi o firi ɗum o wi wohwo shurbu bil fami ɗum ko yarigol hunduko gomminan nahari immorde e cangol ngol direct wa gayrihima harna a cangol hara ko e miran jano بغير إناء هرنا ميران تسكون أنت يرد ولا يد ولا جنب وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة
e harmugol dammugal ngal haalna e harmugol gollitirgol miran mum tafira tara ko kum tafira ko kanŋe ma ko kaalis gollitirgol ɗum fi shurbi woni ko yargol o gollitiri ɗum waɗakli ma ko ñaamugol watta harko ma ko laɓɓinagol wa sa'ir wujuhul istimal e dendanangal geese gol huutorgol miran mum kanŋe e miran mum kaalis huutortaake e none wo e huutorgol ngal dammugal ɗo ko ɗo nga yewtani o addi ɗo hadis arana on ɗo ko on ɗon watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi tati an anasin ittama anas radiallahu anhu qal hadrati salatu o wi julde fewnike hadara ko tawegol ko fewndagol julde fewndi ani noddinama hewti joni ka juulete fa gama man kana qariba addari ila ahlihi immi ɓe tawata ɓen galle muɗen no ɓatti yahi ka ɓeygure muɗum salligagol ani joni noddinama tawi himɓe ka juulirde mbuye maɓɓe no ka juulirde nelaade sahaba mum ɓawa noddinama ɓe tawata galleji mum no ɓatti ɓen fof mo ɓe immi kisa yahi ka galle muɗum fi salligagol préparable wa baqiya gawmu yimɓe ko heddi ka juulirde ɓe yaltaade honno waɗi imma ɓe mara galleji no woodi noon tumati ɓe marano galleji fewi honto ɓe hoɗi ka galleji yimɓe juulirde ma tawa galleji maɓɓe ɗin no woɗɗiti on tumati o yi fa utiya rasulullahi sallah sallam bi mihdabin nelaaɗo sallallah sallam o addanoya looku ma payan kum min hijaratin immorde e kaani mihdab ko ɓe wiyata ko fuddinirkum ɗumene ko noon min janngirnoon tokolowoɓe mene fuddinirkum fuddan wiyete fuddan ko o jaɓe laani no waɗɓe hiɓe marno payankoy ma lookoy ma miran hoy ɗo ko ɗon ɓe waɗayno on matiére ko ɓe waɗirta laali ko jaɓe ko miran goko tunni ko ñanda fayda jongo karan heƴirta nder to ɗum noon ko honɗum moƴƴi ko hayre lesa ha luggi on tumati komin ni ko miranji ɗi nano waɗi hande noon poore ka yaɗa poore no woodi baafata no woodi sila no waɗa pinji ɗin fof no woodi miranji noneji ɗin fof hari nano way goɗɗo hari ko guri ko hudu suru ɓe waɗayno ko guri ɓe waɗi ɓe hutorayno ɓe waɗa miranji goɗɗum ko kore leɗɗe goɗɗum ko kumnaji goɗɗum ko payanoy goɗɗum ko lookoy goɗɗum ko kaaje ɓe tufayno ɓe lesa ha lugga hara ko ɗon ɓe watta ɓe hutora o addana noon ko miran mum e tawi ndiyan no nder toon miran gokko tunni paya mum fanɗu ɗum fasagura almihdabu kum miran mum tawi kum faaɗi kum fanɗi an yabsuta fihi kaffahu nde o fontata e nder makkum newre junngo makkum si o unti junngo mo nder toon fontugol noon ñeɗa ƴetta tawi no fanɗi kum faaɗi ɓe mana ɗum ɗo walli fi ɗon no sifanade en ko honno miramu kum wonno hakkingo kum faaɗi wi mana ko miramu kum tawata junngo sa unti e makko junngo ngo ngo fontatako ɗum wandi kon ɗon ko jandani o wi fatawadda alqawmu kulluhum yimɓe ɓen fof salligi e ndiyam wonɗan e nder kum payanum ɗon gaaluɓe inni ɓe landiti filli ɗon ko anas kam kuntum ko on ñelo wonno ɗon ɓe wawano yahude ka galleji muɗum salligo yo wonnoɓe ɗon ɓen salligi ɓe kumbiran mum ɗum tawata jungo fontatako e nder muɗum gaala o wi 80 wa ziyada mene yonno capanɗe jeetato e goɗɗum capanɗe jeetato e ko ɓeydi hono o hadis ɗo ne hollude himo holla piiji ɗiɗi himo holla wonde no sella ka hutore miran mum
tawa ko hayre imma ko kaaƴe maha ko loope e kaaƴe jillindira mahara ko hayre nden tigi tufa ɗon go ɗiɗi barki nelaaɓe e mu'jiza ko Allah okki nelaaɓe ndiyan ɗan tawata neɗɗo gooto fof fayda salligatanoko e miran mum ɗum tawata junngo sa unti junngo e muɗum ko fontata ko nder ton ko miran mum no gasa ko yonata 1 litre ndiyan na yona 1 litre ma ɓurata 1 litre yimɓe 17 e goɗɗum salligoo sikku ko ɗan ndiyam wonoɗan ɗon tum naɗan ɗum Allah addu goɗɗan honto Allah rewni ɗam ko e barke nelaɗo sookewo makko ngon lawni barke muɗum ndiyan yaltika sookewo makko ha tawi ɓe fof mo ɓe ara tuɗa salligoo ɗon yiɗan juura en addi ano gasa hadis o yeeso o ɓeyda e feññinde ɗum ɗon ɗum ɗo koye mujisaji naɗo sallallah ah sallam nde Allah okkunomo ɗuɗɗingol ko ñaamete e ɗuɗɗingol ko yarete yimɓe buy ɓe ñaama ko tawata ko yimɓe seeɗaɓe ni ñaama ɓe yimɓe buy ɓe ñaama ɓe e fof ɓe haara ko noon si ko yarete kon ɓe yara tawata yani yonatano ko yonatano yimɓe 10 yimɓe wulure ɓe ñaama koye barkiji nelaɗo sa sallam e mujisaji makko ɗin Allah ala ko ronki متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له ولرواية أنس كالفين البخاري في لي ولمسلم كالفين كان بكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم دعا بإناء ونودي ميرهم من ماء ديان ويأتنا ميرهم ديان كمثال لكم فأتي بقده وأدنا كرو بلتون rahrah aw miran hum rahrah yaaju ɗum ɗeɓɓuɗu ɗum ni yaaji kono toowa rahrah alqadahu rahrah ko pilenti tawa ni on toowa hotere toowa no weeɗiti ni no yaaji no o adana ɗum pilenti hum fihi shay'un min ma'i no toon ndiyan seeɗa mana sina fihi shay'un min ma'i ko heewa ndiyan kono ndiyan no nder ton fa wadaa asabi'ahu fihi nelaaɗo sallallah sallam waɗi kolli mum ɗin e kum yetti sooke o makko ngon kolli ɗin o waɗi ka nder miran hum gala anas wi'i fa ja'altu anduru ila alma'i mi fuɗɗi ndaarde non ndiyan ɗan yambu'u no ila no tubbita min bayni asabihi ka hakkunde kolli makko mi ndiyan no pullito ka hakkunde kolli makko kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa hazartu no sella fa harastu haraza hazar mi eɓɓi mi hotti man tawadda ɓen salliyiɓe ɓen mi ndaari mi tawi ma bayna 70 ila 80 ko hakkunde 90 ha 90 miran hum pilenti hum tawi seeɗa ndiyanne toon seeɗa o addana yo salli kanko naɗo sallah sallam o ƴetti kolli makko ɗingol waɗi nder toon ndiyan pulliti kam no yalta ka hakkude kolli ina are salli ko ɓeyani ɓe salli o wi mi hotti mi eɓɓi tagdir min de ɓe salligiɓe ɗo ko fandi o ko fandi ko hakkude 90 ha 90 allahu akbar hadise heɗɗo ɗo gon kanko watti 174 wa an abdillah ibne zeyd radiallahu anhu qal ittama abdillah ibne zeyd allah weltanamo o maaki atana annabiyu sallallahu alih wa sallam nelaaɗo ari ka amen ñande goo ko abdillah ibne zeyd ibne abdi rabbi oɗo wonno hoƴunoɗo fi noddinamu ɗum o wi fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min yaltinen mo ndiyan e miran mum tawr fayin ko tawrum ko miran mum ko janda min sufrin miran mum ɗum ko moƴƴinira ko sila sufre ko sila miran mum sila ko janda fatawadda o salliji oɗo hadis ko holli wonde miran mum moƴƴinira ɗum sila no huutore
sallige e muɗum no yaride no hutore none hutorde kon fof rawahu Bukhari o firi ɗo wi assufru bi dammi assadi sufru waɗa saade on tural wa yajuzu kasruha no sella kadi masilgo ley assifru sifru wa huwa ɗum ni annuhas woni tuklo wiyata kire nuhas woni sila wa dawru woyte dawru wi kal gadahi no wayi wono gada fof ko miran hoy wa huwa bitta'i on le ko ta al musanna min fawq ko ta toɓɓirteɗo dow hadis her ɗon kanko watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e jowi wa an jabiri radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alih w sallam dakhala ala rajuli min al ansar jabir ibn abdullah o wi'i nelaɗo men sallallahu alih w sallam naati ka gorko e takam e madina ɓe wa ma'ahu sahibun lahu tawi mo wondi e ɗimmojo makko kanko nelaɗo sallah sallam o wondi e gorko wa qala rasulullah sallallahu alih w sallam laɗo maki in kana indaka ma'un bata hadihi lleylata fi shannatin wa illa kara'na laɗo maki makani gorko mo ari ka galle mum o wi si tawi ndiyam hiɗa mari ɗo ndiyam ɗam waali hande e nder sasahum shanna ko sasahum ko sasahum guri ɗo minni noon ɓe waɗayno guri ɓe huttira sultugol no wiwdu no biwɗi ni no andi ɓaawo ɗo no biwɗin ka bahilloɓe ko guri kono na seekugol wantani ko ɗumanagol ka dande ɗo no wonno ɓe getta ɓe pooɗa ɓe yaltina hara ɓe seekali on tuma ɗon ɓe haɓɓoyaka ma ɓe ño'aka koyɗe ɗe woni ɗon joni heddo ande kan ɓe waɗini hen ɗum ndu pompor toon ndu yaltira ka ɓe faala e ndu yaltir ɗon halla ko noon ɓe gerdayno ɓe waɗa miran on tumati ɗo ɓe waɗa kursudi ka dande kullum kum wonno ɗo ɓe waɗa ɗon kursudi ɓe waɗa ɗon e ɓoggol tawa ɓe pooɗa ɓe haɓɓa ɓe uddita ɓe loowa ɓe haɓɓa ɓe wenga haa ka wonnen ɗo ka arabuɓɓen ka fulawaji maɓɓe hay so waɗi fisideji ɓe waɗay ɗum hara ɓe yowi ɗon ndiyam aadaji maɓɓe ɗin ɓe yiɗa ɗimula few few ndiyam wono jawi mum ɗan ko yi hare ɗam ɓunni ha ɗam ɓunni ilo o wi enen nokkamaɗo hande ndiyam waruɗan e nder kun sasahu sino woodi wa illa si tawi ɗum ala karana men tuuɓay ɗum no woodi aɗa men hutto ɗon min yara min yarira ɗum ɗon holli wonde miran tawa ko ɓuri ko moƴƴinira no sella kadi huutorɗo ko ɓayi ko fii miran mo huutorɗo ko ɗum o woni e wolanden ɗo o addi noneji boyi tawa ko dagiiɗi huutorgol rawahu Bukhari o wi achannu al irbatu no wiye channu no wiye irba fof ko gooto e hadis heɗ ɗon woni capanɗe wattu capanɗe e temeɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e jeegom wa an Hudayfata radiallahu anhu qal itama e Hudayfa ibnu Yaman o wi'i inna nabiya sallallahu alaihi wa sallam nahana an alhariri والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة يونن ko dagino kon fayda woɗɗini jonnon mo addanden ɗo ko harmi kon miram hoye harmo koye huutorgo ɓuuɗa koko dagi kon ɓuri ɓurde kore ɗen ɗe fof majji ko leɗɗe ɗe limata kon wona horde woni ko andi goɗɗe goo ko leɗɗe darotore lima goɗɗum war no jandi ɓe no wante waɗe horde ko layata kon kadi no andi ɗe noon ɗum kadi kore no woni ɗum no fof no dagi si ko leggal lesa kunnaɓe ɗen ɗum kadi fof no dagi en noone wonode matiére tafaɗo waɗa miran hu nokkum wayi wo ɗum jandi ba kum fanɗi kum luggi kum pentelen ni ɗo gerdi wo no gerdi no dagi si wona koko linteten ɗo joni
oɗo Hudayfa o wi nahana nelaɗo halimen anil hariri fi conci wiyeteɗi hariri ɗin ɗi aroye kadi yeeso fayin waddibaji e conci wiyeteɗi dibaji ɗiɗo conci kadi ɗiɗo ɗiɗi no harmi fewni ɗum aroye ko adabu libas washurbi o halimen kadi yargol fi aniyati dahabi e miran mum ka kanŋe wal fiddati e kalis heɓi ɗo piiji nayi haɗa ka conci piiji ɗiɗi kamiranji piiji ɗiɗi wa qala o maaki hiya ɗiɗo o lahum ko kamɓe heesorɓe wonan fi duniya kaɗum kamɓe ɗum ɗo kamɓe yoɓe huuto ɓay kamɓe ɓe ala woɗa kamɓe ko harmi alaka maɓɓe yoɓe ƴettu ka aduna wa hiya lakum fi l akhirati o maaki ɗiɗo noon ko onon kadi woodani kalaafa kaman jurɗo on ka aduna ɗo no woni ko tonana kefere noon ɓay o jaɓaali l'islam kanko o togana hoore makko ay fus jon noon jurɗo on ɓay himo togana goɗɗum ka aduna ɗo o jaɓi woɗitaade so naatoyi ka aljanna allah naado e ka aljanna so naatoyi ton alaa ko tonga ton hare miranji kanŋe no woodi ko cuɗortee assiette ji hara ko kanŋe kuyerji hara ko kanŋe fourchette ji hara ko kanŋe hara naataw ko ɓornetee na jawe na koɗi noppi na ɗum ɗo na ɗum ɗan ɗum ɗo no woni hay fus alaa ko tonga ka aljanna kono waɗi ɗum maaki ɗum ɗon ko onon kalaafa teto nde ɓe mum ka aduna ga tam wo waɗa ko on tigi mari moyen wo taw waɗu kanni huutor ɗum mirango no wawi joni yimɓe sikki kanŋe kadi go kono mi jangat ɗo fi mirango e kanŋe miranji kanŋe no woodi woɓɓe ko ɓe goltita kon fof fayde miranji ɗin ko kanŋe koy no woodi woɓɓe hay ka hurgoji maɓɓe e kamɓe sooɗotoɗo maasiɓe salligo kaɓe salligoto ɗum ka gosoroto koye watte ɗo wallahi ko kanŋe ma no jilla kanŋe no woodi usul paleji tawa ko ɗum woni nder fourchette ji ɗin fof ko kanŋe verre ji ko ɓe yarata kon fof ko kanŋe kuyere holko fof ko kanŋe piiji gonto ko fof ko kanŋe ɗon no woodi kono no harmi wattaki gonti joni no wota waɗɗum o wi nelaɗo haɗimen ɗum ɗo ko maaki ɗum ko fi maɓɓe kamɓe heesorɓe ɓen ka aduna ga ɓay ɓe jaɓaali tongande hoore maɓɓe ko allah tongani ɓe kon ɗum ɗon ko onon mari ka laahara ton mbay ka laahara ton ka aljanna ala ko ton muttafaqun alayh hadis sakkitiɗo on kanko watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi wa ummi salamata radiallahu anha itama ummu salama yo allah weltanamo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal woni loralon maaki alladi yashrabu fi aniyati lfiddati o mono yarira miran hum kaalis ara kaalis ɗum tafira gobule hum kaalis verre hum kaalis innama yujarjiru andu ko woni e gonƴa gonɗon fi batnihi ka reedu makko naara jahannama ko yiide jahannama jara galaw ani ko hiito no ndiyam cipporta e daande hara no waɗa hiito galaw o wi ko woni e gonƴagol ɗon kon e moɗugol ɗon ko yiide jahannama tawi ɗo no wawi ko kooya ko ode kooya woni e yaade ndiyam kooya ma ko woni yarde ko jus ko fanta ma ɗum ko vinto ma ko ɓiraɗo jon lamaki ko yiite jahannama woni e yaade arabu no jogii on uslum ko tawata kon hin pelletti ko ɗum sakkitorta hay sina ɗum woni fewɗo ɗon ɓe gollira wasi ko kañum ɓay ɓe andi ko ɗum wonoyta ka lannode o wi ka alquran o wi inna alladina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara
ɓe ñaamoɓe jawle alyatima e hoore tooñe ko ɓe woni e ñaamude ka deedi maɓɓe ko yiite andi feere noon nayi ko ɓeɗa ñaamude kono ko ɗum wonoy tan joddi ndin Allah waɗoya ɗum ɗo yiite ɓe mbiya ñaamege ɓe yarna ɓe yiite nge gollitira wasi ko fewno ɗum woni e waɗa awan ko sa mo ƴetti waɗi ndiyam e miran mum tafira ɗum kaalisi o yariri ko ndiyam wona yaade ɗon kono nelaɗo maaki he ɓuri ko yiite wona yaade sabu no joddi mum ɗin ko yiite muttafaqu alayhi wa fi riwayatin li muslimin no e filla e muslim andi ɗo ko miran mum kaalisi o wii ko ndaani so tawi kanke kadi tawa wa fi riwayatin li muslimin inna alladi yakulu aw yashrabu fi aniyati lfiddati waddahabi e riwaya muslim um wallano maaki ayi o mono ñaama ma yara hara ko e miran mum kaalisi miran mum tafira kum kaalisi ma miran mum tafira kum kanñe o innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam ko woni e gonƴorde ka reedu makko ko yiite jahannam wa fi riwayatin lahu no e filla e makkan ko fayin kanko imam muslim man shariba fi ina'in min dahabi mo yariri immorde e miran hum kanni wati ɗo kadi kanni omo fuɗɗori aw fiddatin ma kalis innama yujarjiru andi ko woni e gonƴagol guɗɗum kare fi batni kare makko naaran ko yiite min jahannama immorde e yiite jahannama idan ɗiɗo holli ɗiɗo hadisaji holli kamba molanaɗo fi ñaamugol ma yarira miran tawa ko kange o moƴƴinira ma ko kaalisi o moƴƴinira ma hara haysi na kange e kaalisi moƴƴinira kono hara ko ɗum ɗon meltira ɗum ɗon pentirira ma ko ɗum ɗon waɗa wiyete mugasha walla mumawwa imma hara kange on e kaalisi on ko kañum tafa ha gayna goɗɗum noon buuma ɗon nder e ɓaawa no harmi mugasha mumawwa hara ko goɗɗum go ko maccere goɗɗo goo moƴƴiniramiran ɗum waɗe noon pentirde kange ma kaalis ɗum no fof e ɗum harani no harmi en torki Allah subahana taala yo Allah o ɓattin en ko dagi kon o woɗɗintinna en ko harmi kon o waɗa en rentiɓe wona en hiwiɓe o waɗa en naatoɓe aljanna wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi